Karbiang longang bong tami perangke klembang apai nang bat bomsi longri long padar lo prek jam abirta arnivang sedami tek ponlong lo. Lason si kedam tang pai kuni ni pai kret trogar ni Karbiang longalong tami prek jam adimalong National Press de Alira lon pen talon dun lo. Lason si District Press Club of Karbiang long pen cepatir pipon pen Karbi People's Hall taralangso long mirjeng achataya long National Press de talon pon lo. Bangsolong adap a porpen District Press Club of Karbiang long alama maipu digonto teron pen ingthor ponlo. Bangso phi dun maipu Danielson be pen Japonsi chikimoja mek ding ponlo. Bangso phi Radamai pialong District Press Club of Karbiang long amaipu digonto teron pen mai chepahem pu ponsi. Chunbang Danielson be pen mai ke phalam the lapen aluhi ke pachinia por en ponlo. Mayalong aluhia man pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron Karbiang long Autonomous Council EM MEC Karbiang long DC SP pen Chenglok Perangki klembang pu bang pia tum chitong dun si mesen pen mai pachun pon Lason hak taxi langkung habe auditorium holalong tami Dipu Press Club atum pen chepatir pipon si National Press Day mesen pen talon dun Bangso mai long Dipu Press Club mai pu borsing long parpen mai chipahem pu pon pen mai ke phalam the lapen aluhi ke pachinia por en pon lo Bangso mai long aluhi man pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron Karbiang long Autonomous Council EM MEC pen Chenglok Phirangke klembang pu bang phia tum chetong dun si mai long RDP dun News Report, Karbiang Long Live.